Yes, dubaha ikaze hano kuri David 15 Pro aho tugiye kubana muri aya makuru yagiye asohoka mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Aya makuru yacu rero turahera mu gihugu cya Kongo, aho Minisitiri Kayikwamba mu gahinda kenshi nyuma yuko ikipe yitwa Arsenal yanze kuvugana nawe. Ikipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal ikomeje gushinjwa gusuzugura bikabije guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yanga kubonana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Kayikwamba kugira ngo baganire ku masezerano yayo n'u Rwanda. Therese Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wari i Londres muri iki cyumweru gishize kugira ngo agaragaze impungenge z'u Rwanda ku gushyigikira umutwe witwara gisirikare wa M23. Yavuze ko yagerageje guhura n'abayobozi ba Arsenal kugira ngo baganire ku masezerano yo gutera inkunga iyi kipe ya Visit Rwanda. Yavuze ko ariko Arsenal, imwe mu makipe azwi cyane ku isi muri Premier League ifite abafana benshi muri Afurika, yahisemo kutamusubiza. Guverinoma ya Kongo yakunze kwishingikiriza raporo itavugwaho rumwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye zavuze ko abasirikare ba leta y'u Rwanda bari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 bafatanya na M23 mu burasirazuba bwa demokarasi ya Kongo. Icyakora u Rwanda rwakomeje guhakana ko ingabo zarwo zinjiye muri iki gihugu kandi ruhakana inshuro nyinshi gutera inkunga inyeshyamba za M23 zo zemeza ko umuterankunga wabo wa mbere ari guverinoma ya Kongo, kuko ariyo bambura ibikoresho bya gisirikare ikoresha iyo babitaye. Therese Kayikwamba yabwiye ikinyamakuru The Guardian ati, twasabye guhura na Arsenal ariko ntibatuvugishije cyangwa ngo bemere ubusabe bwacu. Ntabwo twabonye igisubizo. Ikigaragara ni uko badashaka guhura natwe. Umwe mu bagize itsinda rya diaspora y'abanyekongo i Londres wasabye ko izina rye ridatangazwa, yavuze ko igisubizo cya Arsenal ari igitutsi gikabije kubo yavuze ko ari miliyoni z'abafana mu gihugu kingana n'Uburayi bw'uburengerazuba. Ibijyanye n'ibyo, indi kipe ikomeje mu Burayi ifitanye amasezerano n'u Rwanda ya Bayern Munich yo mu Budage ivuga ko yohereje abakozi 2 mu Rwanda gukurikirana uko ibintu bigenda, kandi iri kuvugana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubudage. Mbere yuko Therese Kayikwamba agera i Londres, yari yasabye abayobozi ba Arsenal guhagarika ibyo yise amasezerano iriho ibizinga by'amaraso na Visit Rwanda. Akaba ariko uyu Ububanyi n'Amahanga yatangazaga. Hagati aho, biteganyijwe ko amasezerano ya Arsenal n'u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda yatangiye kuva muri 2021, bivugwa ko afite agaciro ka miliyoni 10 z'amapaundi ku mwaka, akazakomeza kugeza umwaka utaha. Yes, dukomereza hano muri Kongo n'ubundi. Nyuma yo gufata Bukavu, M23 yongeye gusaba leta ya Kongo kwemera ibiganiro. Ihuriro AFC M23 ku cyumweru tariki ya 16 Gashyantare 2025 ryasabye guverinoma iyobowe na Felix Tshisekedi kwemera ibiganiro nyuma yaho ritangaje ko ryafashe umujyi wa Bukavu uri mu ntara y'Amajyepfo. Mu itangazo AFC M23 yasohoye bivuga ko yafashe Bukavu kandi yafashe Bukavu ngo igarure umutekano kandi ifasha abaturage, isaba kandi ingabo za leta n'abo bafatanya kuva mu mujyi nyuma yo kwica abaturage no gukora ibikorwa bibahutaza. AFC M23 yagize iti, AFC M23 iramenyesha umuryango mpuzamahanga ko kubera ikibazo cy'umutekano muke, kwica abaturage no gusahura bikorwa na FARDC, ingabo z'u Burundi, FNDB, FDLR n'abo bafatanya, yiyemeje gufasha abaturage kuva muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru. Igisirikare cyacu kiri kugerageza kugarura umutekano w'abaturage n'ibyabo. Yakomeje iti, turongera guhamagarira ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo haganirwe impamvu muzi y'iki kibazo, ngo amahoro yongere agaruke mu gihugu cyacu. Ku munsi w'ejo mu mujyi wa Bukavu hiriwe humvikana amasasu n'imbunda ziremereye hafi y'umupaka uhuza u Rwanda na Kongo.
M23 yafashe Bukavu nyuma yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu, agace ka Karehe na Katana. Umutwe wa M23 uvuga ko mu gihe leta ya Kinshasa itakemera ibiganiro bakomeza kurwana kugeza igihe bakuyeho ubutegetsi, bavuga ko bwica abaturage by'umwihariko abanyekongo bavuga ikinyarwanda. Mbere yuko dukomeza ariko ndabanza kukubwira wowe utarakanda subscribe ko wayikanda kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bitandukanye. Tunyarukira hano muri Ukraine, aho Zelensky yasabye abanya-Ukraine bifuza amatora ko bakwishakira ubundi bwene gihugu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yakurinzira ku murima abaturage be bari kugaragaza ko agomba kuba amatora ya perezida n'ay'abagize inteko ishinga amategeko, ababwira ko ahubwo bakwishakira ubundi bwene gihugu. Ni nyuma yuko hari bamwe mu banya-Ukraine bavuga ko hagomba kuba amatora ya perezida n'ay'abagize inteko ishinga amategeko, kuko ubu aya perezida agiye kumara umwaka atabaye, mu gihe ay'abagize inteko ishinga amategeko arengejeho hafi umwaka n'igice atabaye. Perezida Zelensky yabasubije ko nta matora ashobora kuba intambara ya Ukraine ihanganyemo n'Uburusiya itararangira. Amatora y'abagize inteko ishinga amategeko muri Ukraine yagombaga kuba mu Kwakira 2023, naho aya perezida yo yagombaga kuba muri Gicurasi mu mwaka wa 2024. Mu Kuboza 2023, perezida Zelensky yavuze ko nta matora ashobora kuba muri Ukraine mu gihe icyo gihugu kiri kugendera ku itegeko ryo mu bihe bidasanzwe kubera intambara. Ubwo yari mu nama y'umutekano yabereye i Munich mu Budage, perezida Zelensky yavuze ko icyo ashyize imbere ari ukurengera abaturage ba Ukraine bari mu ntambara, bitari ku nyungu ze ahubwo bigamije ahazaza h'icyo gihugu. Yongeyeho ko kwinjira mu bijyanye n'amatora muri ibyo bihe by'intambara byazambye ibintu kurushaho, bityo ko niba abadashaka kumva uko ibintu bimeze bakwishakira ubundi bwene gihugu. Yongeyeho ko magingo aya ubu abagera hafi kuri 8 miliyoni z'abanya-Ukraine bahungiye mu mahanga kubera intambara. Nubwo perezida Zelensky avuga ibyo ndetse akongera ingingo y'amatora yazamuwe n'Uburusiya, Amerika yo iherutse kugaragaza ko ibihugu bigendera kuri demokarasi bishobora gutora mu bihe by'intambara, bityo ko na Ukraine ishobora gukora amatora. Ni nyuma y'uko perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yari aherutse kugaragaza ko ubu mugenzi we Zelensky yabuze yacira n'ayamira kuko itegeko nshinga rya Ukraine ritemerera perezida kongererwa igihe cyo kuyobora mu gihe manda ye irangiye, uretse gusa ku nteko ishinga amategeko. Bityo ubu Zelensky akaba nta tegeko na rimwe yabasha gusinya nka perezida. Akaba ari